Kenya. Tin bu kon ke lingwa seme to kon ke roini dangro cha roi tin mandan roja da diena banyo ka mana me ke jan gwaseme ta dana shi ngwaro din lat ke ja. Rewe dan ka gambele ngai kono no gambele take insecurity. Gambele shina jalten ka wa. Gambele mi jan ken malu toch la rik la ja jege. To kon ke rik rew ka gambele. Rega nyam ka ber rega rew da kon korudan kone kon la nuare. Me tiang e shito kwishe ge cha ya tiang ka gambele. Do badana yat ka je ki men cha yat ka je kana ngaje gwadun do cha ngaje no en ne de kontin de yat ka ka dol nuare ka ta dana chalat ka je na mane mi shiro da lat en tamare wije mi na mokel ko cha shi mo cha je yat ka gambele kai chi yere long la dan chalat ka je marewde ta danan shi ngwanen wore man chi ko tin ko te ke ngwan mi shi ona no dong de mul de ring de ja ko ki de ja tal ki de ja kel rode shane ne turu de kene video de ka gambelen wala cha je ke bu police ne no mo mi chore lat cha ler kula lar ne yene dia la kontin te ka kem to go ki tin te re ka gambela o yen mande yen lat jene mande yen lat cha gwano de yen kok ring chia ring chia de kok chia de pe ke ring cham jene no chagwa gwa ojen bisham ni ring mngeje no ring me be kan mane ki ring me ring mo gwa mlo ro ko de cham ko dong de ring de cham ring mo cho lut cha kul jogo no ke ring kon ga cham shit ke ring mol no kon ke ring jok ring nyawa kan to chi kon ka cham kon la nuore ko kujimo da gwano en de koru dan laller ko mu ko ring ala ring mu gwa ko gor gwa zidan cha ko non bunyi no dong de kana ko ring ka ring je ring jok ke ring nyawa ke ring andana ku ko logo la ring mol ala kan ka ko kada to ka tilat ka rudi ne ka gwa se dan me cha je bangach cha tan ne cha ga kep ka telat kan ka ajene kwa ring la kula no ga ne ka mishal ke te mishal kera ka gambele gwad dana la lady ala ka nakatin ki la ko nakatin yo barin ken ba ku no be tin konen be ka newland be ga ben bitin konten wo ku yer be ka wo ke ka gambele ke na mo to ko so ko kujimo de yen ngajen o te karing ti cham karing ti choren lo okay no ke jen mo kel mi chore la cha yen garmo cha yen police ne ta majare ti jen nama je aken kon yiru yen lat reminding ndo dien bane ngajen no kan bar mi chiken lat ka pinye do mi jak mugoro ne ideal wode kan awareness de kan ko to talk to choren lut de ne tungwan de kan manan le rode de kan gode kan ngai ko bar gwade dane shi kan wori kan martin karo fuji kem ka pinyidu ci karam ke ji kan bar ci kan batir ka da kan gwada wo point da gwada wo wadam na kala dane chalat ke ja anyok ci bar shi dul dang wal ci kan ka wangre wuc turni ken shaka post ya kan en ke shaka lat ka video no mi jira mi gur channel me long de tu ngande ka jikiten katin kon lat ka rodi re wore na me kel mi gore no de laria kan kono ko lere to wan ko kien yemene jako de yen manan le ro ntem yen gwas mi yen ngai ntem ga jen gwas me la so sudan team kan united states team ngarken ntem ka ngarka ngai yen senge dan sha america cha de dak team south sudan wa south sudan wa jeleng ka kel garwade ala point kel karwade jen walen kam minyoda gwano la team South Sudan buma we mon kelyo America team ke basketball team dien dwan ne tun wan lon kaje murai ko antama ka ngarka ke second time ko ngaba winner tonight and I hope that if South Sudan should win da magwalon ko dob dan de South Sudan de win kaje o kan
de kamal kana mat ka nugre wich ka so sudan de kana jaga jata wano janda na gor kona ban me rach kati ko kien ka kor gwasen be ke jan gwasmen tama bana wo ko bana mandan le rode ka ki basketball ka ke jan gwasmen won ka gwasen be bana ka gwich no chen ka bunyot gwada me ba ja gor no ba ka o shek ka gwada dana ge gatin ko te ga chan olu cha ngune de ka gwitin an gwachiro te zalun ko shi konde kel and bye bye